Bilgin bu tühesirde bihigim, sürdek entrehine proyektuğunan kepstebit, köhü sılcar tümel, toğ proyegay, kanlı ıtılları, kahan boları ıtılıbıta doğubuduğunun bihaka sihirli kepsekeller, sağa seren narotların muzikatın, onunla folklorun tümelin direktörü, proyek sayaçta Мария Корнилова, тюсерден. Сорна Моллана атынан опера, онна балет театрын салиха, Россия Федерацияты, онна Сахар Спирген төлі қартыға Анна Дечковская. Саха сірін народтарын музыкатын, онна фольклорын түмәлін сүрін қараячта Светлана Никифорова тюсерден. Көз сылжар түмәл. Тон биһиги көз сылжар театрдақтырын бары біле бит қолбырын үрбаға бір соғытақ театрында білелерді. Оннан бұл, онтан хетерен бұл проект бит тұспа. Қахан Этергылы бары бу проект, онна сихри көрөчөр бүткөр хакепсе. Качующий музей-день проект нючылыт тахпытне. Бу проект бит булагына биһиги республика бит хитнен үлләбитә онтан тахсасыл болла. Ал курдук биһи музей бит үләтин көрдөрө сырдата бу олохтак омуктар традиционный культуралардан хагалан профессиональный музыкальный искусствоны сырдатынан жырыктанар булдади музей ол үләтин көрдөрө улустарынан Корея барар бит. Аны улланы программа бутын этер булахына бу кыра хастах оготтон ага хастах чөмтүгөр тие ол курдук Колобра музей бит була уантан таксагыл болла мультипликационный кинелери оңорунан жарыктанар олохтагы муктар историяларынан эпостарынан олихин ол карачан жаннар бутугар буланы биге мультиктер битен көддөрө бит онтон улахан население буланы музей выставкалара музей фондатан выставкалар онна бигини катары бу өрсөллөргө үлелен келбит биги чугас бу культура бит диетеллери болалдар колобра артисттер. Олар боламыт бугурдук улустарынан барамыт ол программабытын көрдөрөр этибит. Онтон булырын республика бит сүз сыллах юбилейгер биһиги же музей бит бу кочующий музей проект бит же бастыкытын Россия атын кураттары тагыста республика тагар ол курдук Санкт-Петербург коракка сюда улаган Российский этнографический музейга, музей театрального музыкального искусства, Ленфильмга, Дом дружбы, Дом национальности курдук улахан хирдерге тереханнер бит аспыттара. Аны таханан Псков коракка, Норильская коракка, оны Владивостокка баран калбит булырын. Онтон быйыл бияхан наха юрүлях сыл болар, ол курдук фонд, президентский фонд культурных инициатив тен гран барды. Ол гранга бихиги кыйлах болубут, бу кочующий музей межрегиональный проект кыйлагынан болла. Олихин бу Алтыне 14 күнігер бігіге Амурскай областка, онна Забайкальскай крайга темир соғылынан аяннары олары бұд. Демдік жүге. Ата бұл маны барытын білем алы халы тәргілі олық тұспа қараян тәргілі де қардан күрді Қарыстан елдесіл жеқынады ұлдай. Манна ме біле нәхәл бақта ұлдағыл қаяда бұл әлейен қаян тәргілі бәтті. Маны қажа қайдақ Быгалактык бу транспортировканы агридека нучылык дургутук, онна Беги музей бутер опсе 13-тен такса экспонат бар. Ол курдук беги мотивы севера хеттонтан такса саха серин олоктог муктарын көрдөрөр, материальный духовный малларын жебет. Ол курдук эбенке далган чукча юкагер костюмнере баралар. Оны таханан шаманский костюм идаллар Опсе хеттонтан такса дейтін? Хеттонтан такса. Ол бир выставка. Бир выставка. Иккис выставка вот чарующие звуки предков тет. Ол буллагана музыкальный инструменттер интерактивный. Ол курдук келбит выставка келбит кеhe бейте оньон тетен истен кайын хеп. Тутан калан көрөм. Де, оло биле түмеллерге тиydin наны тытыман илигинен бәрі билелер антон манна яхатен биле бел. Аны витрина неңге көрөннөр тытыктарын ха багаралдар, кайдак тыгырын истехтен багаралдар. Ол ихин кас келбит кеhin ха астынан баралдар олар. Это хора специальный оннук инструменттер оңоттары бут. Музейге келем баран колобра ол самый биле бир интерехне топут болар биги музей битегер аха йорчтарга уратыгы болар. Кыжык келем туттагыныр бидирастынар бут. Антон Джонордук тугу кайыллары бит атын кораттарга маны бир. Атын кораттарга Антон костюмнары опсайнын огордарын, эти шаманский костюмнары, ыныттык интерьергелдер опсайнын историята бай кең буллагади. Олунун хаян хәңәрелдер. Ата билден турар бу проекты үгүз сахабы сыранлыктактыр эти сылжар берематер көрбөк булуктактыр. Өссөтөн билден турар
классической музыка мен манна билден турар бар бу проектка. Бу отын музыкальный музей боларын быгытынан бу Аиза Петровна Решетникова бәйті олох бу териен оңорбут музейі болар, төріттәбит. Ол еген болар Аиза Петровна бу музыкальный музейдер ассоциацияларгар кирен бу ол егенен ытыллар бары конференцияларгар, муньяқтаргар, форумнаргар, кыттан беге Аиза Петровналын биргүлләпі сүрбеттен тақсасы болла. Ол күрдік бұл Россия бары улахан қораттарынан музыкальный музейдерін бартын керейен барыларғар концерттан, улахан программаларын оңыстан, оны тағының өсі бұл омық сирдерінен Германиянан, әлбәқ қораттарынан, Япониянан, Қазақстанынан, Бакунан, өсі дәлбәқ әлбәқ бұл онны кысыдямыд біле классическая музыканы Чайковская, Рахмайна, Бородин. Оны то бәйбет саха композитордарын ырыларын, даже кыра омуктар Юкагирская, Венская ырыларын әме пропагандалан, оннук программалах концертабы пытыратты. Оны халған білген бұл музейге білген бұл әдер бағайы оғылыр, кені үлетін салған, өсі сетерен берен, өсі бәлері проект оңастон, бұл білген көші музейден сүрдәқ үшігей проектынан мен ұта бұлырын әме Санкт-Петербурга, Римско-Корсаков атынан музыкальный музейге залатыгар концерттан тұрабын. Оны Норильскайға ме балаған егер бұлырын әме барасы деп бұд. Онытын өрерім дем бар, кенелер сүрдәқ шөддік бұл үлелі хиджалар білген. Онына самай кехі өрері дем бар, кенелер оғы садыттан сағалан. Оскола олары бұл келер үйнер көлөнелер кітта үлелерлері сүрдәқ интрехіне, оны бұл өріләқ. Олыс шүгей проект асалғана тұрдын, онна мәлжі бар болын бұл проектен беге тебет. Әте көрдік әбеге культура бұтын, беге керебітін, барытын, маннық, Gene gelen bihire billah. мақтал